Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkela gulbal sahun chigreheb liqaqanjela in solok salisantilhu lixholomi liqatzolbal nashye hulli saqink choqreheb lima kwaeb akhpabanel liqaqwa Dios sa shaqabankil litenamit Israel kishkana re naqhaneb raqtetten qanq chishkolbal liruchichoch utma kwa reshkam baleb chisachek marenaq naqil chanrulichu am khunaq lipoyanam litik lishol chiru liqaqwa linatihok linashchal shqechik angelak chianjali lishol chiru liqaqwa Dios nako okchirek angilqi naqla waqwi agelaq kuidu naqtaqajib liqaju am chiru liqaqwa Dios han raha in likirah liqaqwa rikin litenamit Israel eblaq pabanel linikesh sik liqaqwa Dios rahlal kutan tokhretalaq nikesh kutbesi salishkwan khikeb lishtikila lishol liqaqwa Dios utana in linakeyok reheb lihunte salchik chish sikbalaq liqaqwa Dios hana in linarrata uraq liqaqwa Dios haebli nikesh shokok relish chaqrab khonashye salihu Apocalipsis 14:12 Kuitaraj eblaj Israel, que cuan kraj chitik rueb lishchu am chiru liqaqwa Dios, que abin kraj chiru liqaqwa, eblitenamit juntesal, que nachok kraj rikineb, re raj sikbal uchnau bal ruli Dios an, linikesh loqoni eblaj Israel. Utmaqwa raj resh besingileb, manaqshkam zingileb uch sachbaleb ru. Naqanaw janru kiraqek chishkhuni lain. Kichal railal sashbeneb litenamita in, naqkek amek salitenamit Babilonia, Chipreshil. Eblitenamita in ke chalk chish sikbaleblah Israel. Habanan mokorretash sikbali tuktukilal. Mokorretash nau balrulish Josep ke chalk chikyalok rikineb. Ut kek amek Chipreshil. Li ani li kikutuk chitsakal reru chiku lishtikila lishcho liqaqwa Dios ha liqaqwa Jesus. Salishkwanjik rahlal kutan sashbeni ruchichochain kishkut besi naqliqaqwa Dios ahun Dios ahraunel. Hahun Dios aj ushtan, kikulunchi qabokbal, renak to guan qahquilao sa tikilal. Honaqliqaqwa Dios kiraj naqlitenamit Israel, teshkut lishtikila lishcho liqaqwa chiruchish junile litenamit juntesal, hanaqquili nashpaz, hanaqquili narrataw rikineb laqpabanela naqkwan. Lichabil esilala in, linekeshye jun rehebli oshipchi ángel, linaqataw salihu Apocalipsis 14:6. Mokorreheb ta koshibebaqwi nashyenak chokreheb chishkhuni leb litenamit hajal chanruni ke ilok hajal chanruli ratino baleb lihu Apocalipsis 18:1 nashkutchiqu nashye chaqrubelaj naqchishkhuni liruchichoch talem tsungrikin lishloq aliqaqwa Dios rubelaj lishkulunik liqaqwa Jesus karuna raj nashyain naqlichabil esil tentonak tishkul rib sashben chishkhunil liruchichoch Usalisandilhu nashkutchiqu naqliqaqwa Dios ma junquatish kanab junaq limak chinkata tishtokhrish liqaqwa Dios ajqui nim lishkuyum nim lirushtan utli rahom sashben lihunjung nashkuy lishmak yalaq ani liqaqwa Dios nakoshboqa naqkwan renaqlaqo saqeng sashben ruchichochain renaqlaqo tok amoq ajqui re likolbaib rikineb lijuntesal liqasaqeng tashaq Takutan obresin qahqui lishbeheb lijuntesal renaqaneb ajqui teshtaw lishkol baleb rikin liqaqwa Dios. Liqaqwa inkanash kanab qaboqbal. Liboqoma in linaqataw sali capítulo 18 relihu Apocalipsis sali versículo 4 la esh lintenamit chan elenqesh aran Babilonia renaqinqatesh tsaqong rikin lishraelaleb lichal kresash bene. Hoganat kosquizin naq chakwabila boqbal. Shbanaq liruchichochain yo chikulak sashtaqik. Bantiyo shagwenak shinaguch benichiruli hun kamukain saliqaq angel solok salisantilhu abanan ninkela waqbal renak tinaguch beni sa hun chikliqaq angel.